taus mama. Tata. Saya kami itu waktu tata lagi motor ini apa ni? Ai amake wasin kore wasin lah atau tamai kui tapi itu potong itu kami. Oh soalnya tahu kan. Tahu apa yang kembali wasin kita keluar kita mau ya lama lewat ini. Oh itu dia itu ya mau aku boleh pergi ini malu ya sih. Kamu wadah apa gitu ya. Lebih kepada mari pun kau mau. Kiki hok tapi no takkan kau tahu mereka family pokoknya. Kita tahu wafe apa ni apa apa hingo kita tahu. Ya kita kau fe leva men. Ini kau tua lot. Ya kahili tua lot tu kau apa beri. Kita tahu mana boleh makia. Itu kan malam mari. Itu kau ngelewat mai ulat mari. Kau mari malam mari os. Jangan kau kasih kau yang tahu apa sedap. Ada tahu kau pada mahal. Fetaula que fefia, fetaula que fefia, felilo que fefia, era ho tuo era ho mahuinga, era bigota bekengalo. This is our Chinese midwife meaning to keep the command. All of you, all of us, was foreordained. This was a prophecy started. We are special. Our Father foreordained all of us to come in these last days. To do his work. We thank Erna for his desire to go and serve our Lord. Again, that I say is still on the music. What a place to never be. Think of your future. You all of us, you are special. You have the passport. You have the fullness of the passport. This is it. To say you want to hasten his word. You want all of you to settle. Go out to the mission field and join Jesus as him. To save these people. We love all his children so much. We love him dearly. We want all of us to come one day. As we keep the command, as we do and hear, we shall have eternal life. That's his promise. If we keep the commandment and do it, you shall have eternal life. We speak the greatest gift of all that God for. What a blessing, brother and sister, to live with our Father in the celestial kingdom. This is our aim. This is what the gospel of Jesus Christ is all about. We have the fullness of the gospel. You and me. We need to make use of it. We need to reach out and share the gospel of Jesus Christ. He wants all of us to step up
we can open the veil and look at the other side. I don't think anybody wants to stay here for another year. I think this is where we go. This is where we, when we die, we will go to live united before our families. So family, thank you for your loving, for your caring to one another. We here to, as family, to help one another. Pray that we have a good day today, whereby we go for the next part of our program in the last part to fill out the form. Pray that Lord will bless us, that we love one another, be kind to one another, as brothers and sisters. I live my love with every one of us. We need to work together and stay together. Love one another to be fine. There's the invitation that our Savior has given to us before He did His disciple. He said, "Children, I give you this new commandment, that you love one another as I live up to you." Think about it, but it is that we need to be fine. You love one another as our Savior has taught us. Love one another. And my love, in the name of Jesus Christ. Amen. Malo mo ki iwa ko ya pero que ton ko ko na e pa ko so mo yo na con el do en la ve ya ko mana tu ko ta mai ko ni ko ne mo e ai pe tai e lava ni to ama ya e free lot mo to about it out no Sai fa me che fie ana mari ben ana ro ne mani mai ka ai me ka kio we ne we na ko le lo motore ni ya ko ma lo le ni ko look beautiful mai ko ko tôi đây gì làm hố mà đào mà bây giờ mà đi vào bên nhà nào thì vài vài đó mà mà mọi người đào mãi là cái tao phần là cái tao rồi nhà tôi đào và nông thì đào tiểu phá đào tiểu phá của nhà nhau một tầng lại phải cái kia này tàu thì giờ phải khi mà tàu mà không có nên tàu là
ang mai fia po dia lo to tama so tau ilo ko to pe po po ni ona wa to ai ga ya ya fa ta ko la ne pe tau ke tu sia kia ni tau dia pe la ta ya pe na tau fa ora te ai di ni ya ana ni po ma fa na ana fa na ta po ko na to ya ana ya mo pe ne la iya kana ni po uri me ni a ka i kai do tu tu van pe ta pe fia so to be ni la ho mi hin fo ke ta mai ko ni ko na fo ana ho ho pa te ta pe o ni ni fia ka ku mo o ni ka mo tu ma ni ma to po te mo ani pa ta ta pa ni to po ni ka mo ani ka mo ya mo ko ki sai ko ni ko ni ka mo ani wan wan pa o wan te para malo kan mo to ko to pe para malo ya ana ai para malo iki ka ta ki mo pin ni pa ang pe to ne la te ka mai ko pa pe ki ta o pi a po pan o pe to ko ni an na ne te le ya ka pa para malo la ya skal mo to pa ni dai ni sa ko mo mata sa ko to dia skal ai ko mo ni ne ai ki sa yo mo po tu ma ora na ta me te vai ko pa ka o mo pe ga ni to pa vai ko to pe pa ta pe pa si o la pe la bu ni pa ta no mata ni mata bari mari ko ngai ko ngai ta mai ta pa malo ki o ta ko ni ya nga o karena ini nanti tu kalau di kota kau ini pai tarik yo kau ini dalam artinya ngau waktu yang tempat ini kita pakai topi mama ini dalam kita popo tengah mai kalau di tengah ada powa sama pakai hati di popo aku tak tahu tapi kalau kita pengen mungkin yang tapi hui paham pergi hok ada orang hospital ini tahu aku tahu dia hospital ni ada tahu hok ada tahu dia ini tahu hok ada tahu ini dapat dia ada tak ya mama dah apa ini mama lobi dia para motor motor tengah motor ai mau tambah ini dia berapa wah supply dan Alepo po na ile tau pa familia Alepo ke na ma u foi to ki foi to ko ni pa na I ka foi to ko ni ke ma to te mo ko to ma u na tai pa po si o wa fu fi ala ku ta mo ko le ai ke ki ha o le ya fu ni mata mari au pito ni ka mo ki ma u ha para ver ele foi todo ko ni ke na le ora ki orin foi todo orin pe mo yo mo ngai ho ko ni ka pa nei kai ka u le ko ni pa nei kai foi prima stia ko pe mo te oi ni so ko na ala ke na ki tu mai ke pe ua ki le ya ma pa nei kai to ko ni se ke mau to ko to te mo to ngai u lu ngai u te pa to fa Kaya ka time ba niyo pa kaya set for 2 minutes enough ang nga kamau ki hao mo so ano tama to ko siya po ay awang le feng mali ko na to na ki le apa ki ni le no to mo ki mala la fo aus le wala tao pa fe pe ai kan pa lo to to le o se le to malo
And when I first met Alpha, I was only maybe, I don't know, 15, 16, when I was Gunny's girlfriend. When I first met Alpha, he had that serious face. Even I was scared to sit near him at the back house and jury place. I used to always sing, but when I tried to talk to him, it's sigh. And one thing that I'm grateful for is that Dofa was able to see Gunny the way he is living now. If anything, that gave, I believe that as every parent want to see their son or daughter, choose the right and choose, make good choices in their life. And it's a blessing that Dofa was able to witness that, and which made him happy, because every time we would visit Gunny and Dofa would just talk, and that was something that they never had before. Dofa was always welcoming when they even married Gunny, and it was just a blessing to be part of the Taisini family. They were always welcoming, they loved me. They were great grandparents to Kingston and Floriano as well. Dofa was a kind man and hardworking. There were a few times when there were no runners at the time when they were doing green fingers, and so I used to jump in with Gunny and help with the garden with bins and bags. And yeah, I know that Dofa was laughing at me, but he also, I remember him telling Gunny, that I was like pretty good, good on me for helping to lift the bags and empty it. He was always hardworking. One thing that I knew about Dofa, up early in the morning, chasing Gunny up, get to Ngawe. Gunny always tries to run away and drive down the road. But yeah, from up until his last breath, Dofa, he was a loving man. He was funny and hardworking, and yeah, just a huge blessing to have a father-in-law like him. So I'm proud to be a Tongan and Dom Hakuwei. But yeah, I love you all so much, and God bless. I love you, Anna. Dam, pamana lah ya, ni aku tu. Kung iya mo on, nahi off. Mafilo lang na kifan,
Nana. Tau. Pane ko ta. Falaya family oton. Falaya sentam. Falaya. Ko ilo ya. Kita berdoa. Ke family. Falaya mo ngai fo na family. Como mulher. Okay, tô fazendo minha, filho muito. É que mal se eu faço minha, que tem muito. Vou falar mal mulher e minha, não vou falar. Faz que vou não. Como tu lá. Eu faço que tem muito. Tu mal faz. Makin kau be family. Os be file tu ane afi un mak to ko. Kai ke ta ka ko na ke mo oni ko. Na mana tu pe ta wa ai e umu. Kai. O fa malo to no ma ke mana tu mai ma wa te mate ngai u be mo be ko mo atu. Family ko fa. Como meniti afo ofa. Wai ke ka lawe ta mai kon ko santa e ngai mahina me o me ke mahina ni e ma alma kon no ka tau e ma na ka tau ko ke na o ma mo pe la tau ane la ko pa pa ma pe ka ma wa o na pe fa ya me a ho nai pe me ka i pa le ta ka ma na ma fa pe mo pe me a ko ya pa me ka i ta la ke ta mai ina o mai o mai ke tau fa o fa la ka ko malo e ma ho a o fa porque algo me ha con fe to porque tani pe ko e ka pe porque ta ma tau pe kai ko sai pe ko e ka ocasione pe porque ha ko porque lo toma ene porque o famalo family ko ka fa no mari ta ye ni ki ta fio sana e ta o ka pa ta ha ma ta to ta to ta o ko ta mai o fa me ha ko na ki ma to le ke mo u ta no ko fa ta ta to ke e ma kai a e sa pa te me ha pa ta ta ma to lo na ki ma to ko ta mo fa ta mo fa me ko to a pe ki mari Pia mo nga o te mo parala pe ka te mo to. O te mo mana ke mo ko de. Ka te mo nga o malo e te mo pa o nda ko pa. Ka mo i lo fa na mo i o. Pa me ko te mo ko de te ko ka te mo to. So tau. For awa. When I remember that pinnacle, I keep in my mouth. Uma Oskamata, we already started to live the word, the encouragement that she gave us. Kapag tala ki my family, my kainga. Kala to mabo. Mangkite e mama ni ke no pela. Am sito ke mo e ta o fitua. Mangkite te pe ke mo fe mo ta to fe lo. To ka ye no mo fe Maria o faraya. Kadang pe on tu mare ka tere ko ki e te pe ki tau ki ospia tere wa fe mai ma primise ma o siu toia si o muie pa fa na mare ka ya ka hitu ko ya pa ma fa si
Pangai la ina waka pahapa. Kata waka me vai lo tu ita malo. Malorere and family whanau whanga moko puna. O na kau moa we hanu ka e whai manata mere ke toko tāko ni ko tāuwha. The first time I met Tavo was in the 70s when he came to New Zealand, but I wasn't really know him. Nai noko ia mo etu, e wangi ke mawheleti man Eden. Ko tā mai sikaru ko no kasini ko tāuwha. And that's all I know. So, wangu noa mahiki atu ki Tonga. I think in 86, ta ua Teresa, ku arongi a tāwha ki Tonga. Arongi a tāwha ku manofo i api o Sip David Talao. Ko ne whehui mai ka te au. Ko hea mea ku mo hiki mai e ki heli. Ko whakamatarangi ki toko tahani. Ai uinga mo hiki a nofo i api o Tīlao. Ko seo mai toko taha ko ni kia mo i karo kaharo. Tara mai kia te au. Te o atu e ki e whare. Ko o whare tu a koro ku ata. Ke aru ki a tau ata e nai te o noko. Whai te ria pia koe me ako toa e whare. Nau tarang ki ai. E kai ke u lere mo puna ke le aru ki ai ko ui. Ko i o pia ke hau pia a loria mo e whanau ke api. Ta mai i kai. Aru pe koe. Koe na koe ki e. Whai te ria koe ke api. Kua te whoke o ki Nusila. Ke nofo koe whai te ria ke api. E whamiri ke aho koe ia kai ke ilo e tau koe ko fia la. Koe ku tau a tahina ko fia mau ki whamiri. E taini nang mahu hiki ato ki api o tau wha. Na ia pe mau me a New Zealand. Ko whenua moe hau e olo waha ki New Zealand ko o. Na ia motu ai ko i teni. Na ia Eiki waka e olo waha. Na kore ange ki ai. Pe e lawa ke utange e ma ume a koe New Zealand ki Tonga. Tā mai se ana eo. E koe hau e waka o pia pia whuki atatangi pe ki Tonga. Na e lawa ke utange e ma koroa. Ka i taime lahe e mau nofo i Tonga. Uma hoko wa tamai mua pa e ke whanau koe ni sione kāri. E le masi mo sela. Mone. Makau e toko ni lahe e whanau koe ni. Taime ni matoko ni ke. Ai nau wako ke lawa ke nau wako. E koe wiki e ni ku nau. Hau ki mua mau no. Pera ko mama oe o pala ki whanau koe ni. Whanau a tau. Koe toko tāke nane ilo i e ia whaina ta e tu noko i Tonga. Pera nane hanga i whakawhie maari e tu noko i Tonga ke tau a tāina. Tena manoko e pina no api. Hau ke mau hiki mai ki New Zealand. Pea hiki mau hiki mai ki New Zealand. Tai moko toa pe ko a ahe tuko no api. Hange pia hao. Hange pia hao ia hai e ki kataha. Ko mea ko toa. Ai mai ha mea ke kai a te. Hao koe ki e tamu tuki rana. Ana. Ai mai ha mea ke kai a te. Ko maa wa o parahi ki tia toko tahani. Whakanono tala noa. Tua pulelu ku osi. Nai whai programa i kau vai ki Menkuri. Ma awa no Teresa. E koe aho, hei whakahiri aho pe tāka ana. Ana aho pe pe tangata eiki. Tamai ana koe ke mana wape. Koe po o whalahi. Toko taha koe ni. Ma aroa tau me o taha ni ke tua pulelu ku osi ki kona api. Kone whanongo pe e kukua tuki pare. Hau koe kene tamutu mai ki he. Mau e ia e ne kia ka whamena. Mau e au hao ma ke. E taimi ko ia. Taime e kuriria e taimi ko e. O taime e kukua koe riri. E ne tō onga. Mau e ia whia lai. E taimi nau rua tuai. Tamai ana. Pa mea whai ke he. Ke hau koe. Whia sia namo. Tala no whia. Tau tamu tuki a. Ma tala no whia. Whia o kai ke roto ia ke u aru. Ka matai o kai uni.
no e ni mana no pea ka ku pea ke ni manoro na ki hoko i ku ka o kien ke paka o wale ke o tahana koe no e ni mana family tai koe no au ki au pe ke ki mari e se o ko ta koe na ka mai ka ana ke koe ana pe to ko wa ke ta au pa na ana tere ta ru pe o alu o ni to ko to o mohe ai te ke kai a ho ta alu ke parai te to ta ana pe ta ha ko na te o se ana di ke mo ke a na ko 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 alu ya ki va ve e te to ko to mo pe ke to pe ma e na ta e le ani ki ai pe ana pe la ki mo ta la no ko ke mo he pe ta lo alu ani ke mo pe ai ko mo ni pe ta la no na pa no me to ko ta ko se ana o ko ni se o pe ka ta ma o pe ke ta la no mo to ko ta ko yo pa no pe ta la no ta he le ya ma o o para ka ko ta ke alu ko fi mari i lo ma pe ho alu fi mari asi o fortuna e ko ta de na ke pe ko e alu ko tau alu ai pe ko ma te ko tau alu ai pe ko na fi mari o alu asi o fortuna mata mani ma o o para ke te ko ta ko le pe ka na ke ko ko pe o ka ma to ke family ko e alu ata ko ka si tu ai ma to mo ka o ma para ke mo to mo mere mo la mai me ko no ala he ko mo la vaca o que hen ta to que kauna mo ta to de con ma wa para ke mo ana mo fa mo ko na ta fa na ta to ta ma wa para ke mo to que ta no apsi se traz family o e te o ha o ni o ma o ta se ni a do ka o e family o o ke sai ai ai o de ta o po to le o ka pa mo ko e to mari o ni ke ka pa ta ka pa bi de po ai que foi toda a taiva o mana que pega tau pa então que mais tem o tau para o Mário Moçara e a nem na ninguém mais fufeu a com ideia se que peguei na loyal a com mana tu ideia que tá aí quando o ina pegou ideia o tatawa mo to nga tamai ko ke nga lo ya ko ta pa ko na ma ju ke ko ta ta nei tai mi to ape ma o ko na api ka pa na me ape ma ko le ke ko da ta so ta mai take ai mi ba to ai mi ko pa de pe pe ai si le ai ko le ma ko mi ai tu ko lo de que nga lo ya o tamai ko ni pa ko ke te mo lo de que nga lo ya o to na a tau pa a ta pa ko ya e ta ta o ke to ko na ka ya le a ke ta mo ba o pe ko tau pa ko ta ta ko no kon to ma ya ke nga lo ya Amaro que una vez casi pinga de rey, para
mana tiau e nga tanga mo family ga te o mai no fufunia o pamalo tau pa ri ngai tapon tapi o tau fa na le la bien ma o go fufuni o pamalo ki an tapon ko te pa na pa ko mana tiau mo ki family sion yo ikan mo an amaro ya tenga to kon to pe pampe ke wan nanga ta ta to ko ya ki ta yo ta to ba ya to ko ya na pa ki to mo ma ho apa ya di mo to ko fa no se surprise Coi hola, si veo de ha bien, a pescar a si la cao. Es porque no puedo también, de pescar fue por la. Ahora voy a passport, en va a ver como aquí por lugar, para ver que hoy que vamos full, que te va a passport acá. Acá no puedo, porque depende fa. Mas lo hace la cao que uno traga como toda la mía no más a mí que como viene de todo hija a va por hoy como hoy para lo que me estaría de esa fue me la vacuna iba ni más ya hay momentos me hago ya buscado en más cosas apa no to go tala no ga to mo nga ingo na ingo magena ni pa tala no ye como e sio la mon tamai o ko no po ko ni ne o ta ta ko mo to a ve que al que tomo mo family e ti pe ta ko la ni mamo mo lo que me to la tamai ko ni kana ke kat pe fi if yang ai kalau mati kan bunga kube mata ba yang sio mai ke ta ko ni ba yo ko ma ki ya ta ha ke lai ke kan ko jadi lo pe te kamata mi fe ko ta me ko ko lai ta me ta ba manofo na pa ke mo be mo ila ya kala e tamagoku nati tamakoe kala tamagoku nati tamagoe kana alu pena alu mau vete ke kite le hoka pe ki pareka ko be malo di ko mo ni mano fo ye ko ke ilu ke mo ya ila pe kai o lo ku alu ko ha be tau ko ye ko ha ka te ko ta ko mai kai to ani to ma pe mo wi ke on va tamai le na wa una o pa pico e tu e con ni ko tamai ko ni mai was pa no kita mere o lo ia
pule pele ti ia. Takakai o lo pe ia kai kotoa. Pau ni pe mau ke papanga o me tu pe mo. E ke ngalo ni aku mo I mai ki muri ni. Tako I hanga e tau pa ko I mama ka o. Tamu e te au. I weka ke mea rele. Ma lere u halala lahi holo he ni o tropa I au ke ta mai tuki he matapa e pare ngā aue kotoa pe. E na ki ngā whekau hen. E na ke ngā aue malo. E kore au ngā aue o pare ngā aue. E ko niu ke mo ilo. Ma aue mo ui. Ma tropa o he pare ngā he fui halai. O ni hana. O tuki pe reception kotoa o. Ke alo tali me me mu. Ma mai hen ki stamaki pi tu koe. O kume reception ke reception. O kume aku ngā oe. Fo e tau vai tropa au ke pangi HNI. Pua pe wha ko tanga tau. Kone o se ngā oe. Si lere mai tau pa piki a. Mau kia. Taha tahan tau mai. Taru ke hala ko. Kone tropa au ke hala mahanga driving memory. Tahi alu ya nofo pito I lalo tala mai. Ko ufare ngā oe le le iena wofki api. Au tuki rewa he reception koto. Mawe ngā oe. E tau e meo wafitu ngā oe o ke ahoni. Awe au ngā oe ki konua ke. Mawe ui koi maa family. Nande kalamai ka te au. Ipa hau ngā whikau. Kamata ki toa nge tangata ke roto. Au pa family. Kalam ke mau kalasi. Tu pai pe tai ni ka foke ko si pe ni kala mai ka te mo an al ki tong ta al ke te foke mai ke ko telefon ni en al ki tong au se ta ko be ke dia le ka tau ta mai nei kai pe ke ya pa pisinga ta ha ni pa mbes ke te au ana o mai le wa e ko ke peta aku no mo ne te tokon be ko ma oe o mo ye o alo ai mama ni afen te mai be si ko mo ko mai o hai me te o lo ka to mala no ai de vai e te mai ko mai anai lo pe tau pa se mai na wala ni me kwani ke mano pa mo sia dan pa go pa me ko to para he tau po ti ko se ni mas se Chris and mon ka do be pa na u ke la Alata. Au vai mo solo mo te. O ilo e. Pela Maria to ta ni fia. Nanda mo ko to be. O ta ga to me pe ni. Ne ya ko ta na ta fifra ni mo na e ki o ami pe un dia am ham kita mo ya ki mana tu ya hi tau vi fio go mai e deu cái ngalo tai cái ngalo tai me ko mũi ko de cái ki cái ta pa ki yo go boy mana yo na ngalo pa na ko mua lại bao nhiêu cũng mặc cái coi
tahun ki tau ngoi na lo vai ki ki tau tolo ini pelan mau ngomong mata ngata ko ko mate o meli e be na to na mate ya kita mat to be ya kita usia ke lo fonga ko ni te man man mapakakata mo tau to ko ngai ko no nga mai ko ko mon uma to uma e pera la wa si su para si fa no fo tau to ka ke tau lo ba e ai to tu e ai para ma e ai to to e api goia na be e yo algo que tamai o de teu api mo ko ai to mo to mo mai ko mas ka mate que la hasta todo aquí también no lo que la monto para maluat para magi para mari que la verdad hay como también na tabla yo pues así Heavenly Father, we thank you, God, for this time that we can gather together to celebrate the life of Taufa. I pray, God, that I thank you for all the love that he showed to each and every one of us and all the time that we spent with him. I pray, God, that all his teachings and his lessons and his lectures that he's given each and every one of us, God, that we are able to apply it into our lives. I pray, God, that you give us comfort in this time. Help us to overcome any obstacles that come into our path. I pray, Lord, that you continue to bless each and every one of us, Lord. Bless us as we go throughout the rest of the day. I know, God, that you have a bigger plan for each and every one of us so that we may be able to see each other in the kingdom of heaven. I thank you, God, for what you're going to do. And I give you back all the praise and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako lawan ni, tayo beli, pewa sih. Mau mari ke pewa, faita ada ni. Oh lawan ni.
Junior.
Nang mo ay fai witau tapi foki ki fa nau family ke na ma hanonga mo fi mari ke kune awa kuia ke te wa ha bukan sepalo mesti kuat dia na mai fa nau o talangu fua i mama ko tu kata apa make Mari en Moknato kamu dia na ke omi ya ti mau tolu ya mako kahiri ho mako ono te ya ki mau tolu ya mama ko ke te mau foki a pureva ke mako ngai ta po ki na ko mes
pele ngai e funga mama ko o kuma ko ko mo mo ka ngai to no mama o fola o wi ma ai mo pa ko i ma ko ka mo pa te to me ri ke ka u te la wa ke ma to ka ta ha mo ia fia Kakak itu kita oke ni alat kajian alat tua mea, mak tu macam apa pun di follow, mea apa tamu ni. Bukan tak kau pergi sini yang mata kau pasal tu oli, tu buat cerita ini, tu ini, tu.
Che facciamo con Dapat Stefana bersama pun Hawaii.
Mano. Masila. Dari no Muhammad Abu deh. Kenapa dia kau lagi pisau pe? Apa orang apa nuatong? Patap mawai boki. Kebeki aku dah apa yang ai aku tu apa yang ada lo aku koi. Patap pokok dia bahu. Tangan tamu ya tahu fai kitua mamau. Ada mahai betala kitua ngokor ke ufang hai tupu atala ko halauta. Wah, nak kota blok halau kali. Tamalai kau nggak tahu itu mesti. Apa namanya? Semua ada panas pe, kalau panas tapuri. Itu ke apa banget? Aku lupa. Puitau. Panas payah. Buat para puli no kato. Hong area. Kepala ke pamalo ko ini. Kepala Filipina ngai dia fon maman. Teka itu hai mo pamalo ko ai. Tu mo ngai. Mo ko dope ka mo la mai. Ke pakai ke heka. Ato ko wa ko ini. Ko tamai. Ko tua nga ane. Ko kui. Ko pa tangata. Ko de tatau mai. Pela ke vetu. Ko te mo tato. Oke, mau de baranga ka ani. Kau dah fikau apa pun dah dewan kamu tu bau fea faki. Pembe apa je wilayah ko panau ko tu ko buat. Pemor-moran. Tu mana be ya. Tengah tu. Lau fikau bola kamu le apa mak tahu 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 le aku kau tetang. Kaya ano ito? Kung famor-morat, mo fa mo ata mo sa tamaki. Boos ko ahdi. Tentame ako no mianga. Ka to ka mo pa na upaya. Di mo pa si di mo mga katawan. Malo. Ano taon na ni?
Hela pe hema pe to ke mata. Pe mati. Waiting for my turn.
The whole thing? Yeah. Have a rice. Have a rice. Đây.
Yeah, everything got done. Vale, tu vas a pulau. Ngai pergi dapur ke bawah pula. Nak kau ikut malu.
tahu atau mengenal rumah.
tau